Des terres, la question de la nationalité, la question de l'appartenance de notre pays est une question qui, bien sûr, soulève des passions. C'est tout à fait normal. Lorsque vous dites à quelqu'un « j'ai une parcelle », n'est-ce pas? Vous me dites « non, il y a X, Y personnes qui a des velléités de vous déposséder d'une partie de votre terre. isi dutuye igizwe n'ibinyabuzima bitandukanye haba abantu inyamaswa ibiguruka ndetse n'ibikururanda yewe utibagiwe n'ibitiye mu nyanja imisozi ndetse n'amabuye iyo zose tuvuze hari abemeza ko zaremwe n'Imana bakavuga ko ituye mu kirere akaba ari nayo iremye zose tumaze kuvuga haruguru yewe akaba ari nayo ibiha ubuzima. Tugaruka ku bantu abemera Imana Yesu ndetse na Bibiliya tuvuga ko Imana yaremye umuntu imwita Adamu nyuma yabwo iza kurema undi imwita Eva hanyuma ibatuzaho bise muri Edeni. Iyi nkuru wayisanga mu gitabo cya Bibiliya cy'Itangiriro igice cya mbere umurongo wa 26. Gusa ku bandi barimo abanyasiyanse bavuga ko ibi zose nta shingiro bifite nta n'igihamya kibirimo ahubwo ko bemeza ko umuntu yahozeho ari inyamaswa nk'izindi gusa nyuma yabo hakaza kubaho icyo bise evolution umuntu agatandukana n'izindi nyamaswa aho wakwibaza impamvu izindi nyamaswa zo zitabaye abantu cyo kimwe natwe. Gusa ikindi kiganiro ziba zatuzinduye gusa ku bandi nabo barimo abahinde bemeza ko umuntu ahoraho iteka ryose ahubwo ko iyo umuntu apfuye avukira mu kindi kinyabuzima bitewe n'ibikorwa yakoze mbere hose. Aha niho uzumva abantu bavuga ngo runaka neza wugiye mu ndaragaruka. Ku bahinde bo bemeza ko ibyo ari ukuri ko bishoboka ko umuntu ashobora kuvukira mu wundi muntu cyangwa se mu kindi kinyabuzima haba icyo mu muryango we cyangwa se undi muntu uwo ari we wese utuye muri iyi si. Dufate urugero abantu bakurikirana amateka ya Afurika banze umuntu witwa Thomas Sankara intwari ya Afurika. Ejo bundi umwaka ushize umwaka wa 2023 bisa nkaho Sankara yongeye kuvugwa kandi mu by'ukuri atari ahubwo ari umwana muto wari uje neza mu shusho ye ya Thomas Sankara 100%. Undi ni Ibrahim Traoré kapitene uyobora nyine Burkina Faso. Iyo uzabahuje uzabigenzure nawe uzambwira. Dore urundi rugero rufatika umuntu wese ukomoka imurenge yewe ndetse umuntu wese uzi amateka y'abanyamurenge ndetse n'ay'umurenge nta gushidikanya azi umuntu witwa Alexis Gisaro Muhoza Frederic. Uyu ni umugabo wanditse amateka ndetse no kwamamara muri politiki ya Congo mu myaka ya za 80 kimwe na Thomas Sankara, Muammar Gaddafi ndetse n'abandi batandukanye. Uyu mugabo yanditse amateka karahava muri politiki ya Congo cyangwa se Zaire y'icyo gihe kugeza ubu izina rye ryanditse mu ntwari za Congo naho imurengeho n'imfura mu ntwari zaho. Gusa uyu munsi siwe tuje kuvugaho ahubwo tuje kuvuga kundi Gisaro waje kuza nyuma y'uwa mbere. Abantu batangira kubona ko ibivugwa ko umuntu ashobora kuvukira mu wundi bishobora kuba ari ukuri. Wundi ni Alexis Gisaro umuhungu w'imfura wa Muhoza Frederic Gisaro. Uyu niwe tugiye kugarukaho muri aka kanya. Mbahaye ikaze. Twongere kubona mwene Gisaro kandi yongera kuba minister. Gisaro imyaka 40 ninga. A son of Gisaro become a leader. Njewe hari ikintu mutumva. There's one thing that we don't understand. Uriya Alexis Gisaro. Alexis Gisaro. Si Alex. It's not Alex. Nandi mahirwe ni Gisaro wazutse. It's Gisaro who is raised. Ndagira ngo ibyo mubyumve cyane. I want you to hear this. Ndabizi ko bamwe batumva. I know some of us won't hear this. Kandi simbatindaho kuko simanuka hasi ndi umwami. And I won't take too long to explain that I'm a king. Ariko ndababwira ibintu. But I'm telling you truth. Ibintu. Things. Ni Gisaro wazutse. That's Gisaro who is raised. Bifashe imyaka 40. It takes 40 years. Kuko imyaka 40 ni generation. 40 years it's a generation. Ndagira ngo mubyumve. I want you to hear this. Amazina yitwa Alexis Muvunyi Gisaro yavutse tariki 23 y'ukwezi kwa kane umwaka w'1966. Birumvikana n'umuhungu wa Gisaro Muhoza ndetse na mama we Timina Nyankema. Akaba avuka mu muryango w'abana batandatu. Akaba avuka mu muryango cyangwa se umurara w'abanyabyinshi mu birari gize abanyamurenge. Alexis Gisaro tavuka wenyine ubwo afite abavandimwe be batandatu nawe akaba afite umuryango w'abana batandatu ndetse na mama wabo
akaba yaravukiye muri Congo ku matariki twavuze haruguru muri teritwari ya Uvira muri groupement ya Remera, ndetse akaba ari naho yigiye amashuri y'abanza mbere y'uko yerekeza mu murwa mukuru wa Congo Kinshasa gukomerezayo amasomo ye, aho bivuga ko yigiye kuri Institut du Mont Amba, aho yahigiye ibijanye na math physique cyangwa se imibare, ndetse yaje no kuhafatira diplome, hanyuma aza gukomereza kuri Université Catholique ya Louvain, aho bivuga ko yahaguye diplome ya kaminuza mu bijanye n'ubucuruzi cyangwa se commercial et gestion. Alexis Gisaro yinjiye muri politike ya Congo mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na karindwi, aho muri uwo mwaka mu kwezi kwa karindwi yagizwe umujyanama muri Minisiteri y'Imari muri Congo kugeza mu kwezi kwa mbere k'umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n'umunani. Nyuma yabwo umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda n'umunani mu kwezi kwa munani, Alexis Gisaro yongeye kugirwa umujyanama mukuru muri Minisiteri y'Ubucuruzi muri Congo. Gusa izi nshingano nazo ntabwo yazitinzemo, ahubwo yahise agirwa directeur de cabinet muri Minisiteri y'Imari muri icyo gihe cyakoreraga muri Kivu y'Amajyaruguru mu murwa mukuru wa Goma. Nyuma yabwo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatatu kugeza mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatanu, Alexis Gisaro yabaye umujyanama mukuru wa visi perezida wari ushinzwe imiyoborere ndetse na politiki n'umutekano mu gihugu cya Congo igihe cya M+4 cyabaye muri Congo icyo gihe. Mu mpera z'umwaka w'ibihumbi bibiri na gatanu yagizwe umuyobozi mukuru w'ikigo cyari gishinzwe ubwikorezi muri Congo cyitwaga ONATRA. Ibi yabikoze igihe cy'umwaka umwe gusa. Mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatandatu kugeza mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu, Alexis Gisaro yahawe inshingano zo kuyobora ibigo byigenga muri Congo. Gusa ibi yabivanga na politike, aho mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na rimwe yahagarariye guverinoma ya Congo mu biganiro n'umutwe wa M23. Ibi zabaye mu kwezi kwa cumi na kabiri k'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na rimwe kugeza mu kwezi kwa kabiri k'umwaka wakurikiyeho w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri. Mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu kugeza mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi, Alexis Gisaro yongeye kugirwa umujyanama mukuru muri Minisiteri y'Imari ndetse n'itumanaho muri Congo. Mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi kugeza mu kwezi kwa gatatu k'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi, Alexis Gisaro yagizwe directeur adjoint du reporter muri Sena ya Congo. Mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe mu kwezi kwa kane ku itariki ya cumi na kabiri, Alexis Gisaro yagizwe minisitiri ushinzwe ibikorwa remezo cyangwa se infrastructure muri Congo mu gihe cya guverinoma ya Sama Lukonde. Kugeza n'uyu munsi akaba izo nshingano afite, nubwo perezida atarashyiraho indi guverinoma nshasha izamufasha kuyobora muri manda ye ya kabiri. Gusa umwaka ushize ubwo Congo yari mu matora ya perezida n'izindi nzego, Alexis Gisaro yagerageje kwiyamamaza mu matora, gusa kubw'amahirwe make ntiyabasha gutsinda aya matora. Les travaux sur ce site étaient achevés et donc avant que nous puissions donner l'information au grand public et permettre que ce site soit ouvert, donc que ce saut de mouton soit ouvert, nous avons tenu à venir nous-mêmes nous en rendre compte. Et effectivement, après cette visite du site, on peut réaliser que les travaux maintenant sont terminés. Il n'y a plus que l'inauguration afin que désormais ce saut de mouton soit accessible à tous. Je viens de le dire aux cadres et aux agents, j'attends d'eux véritablement un engagement important. Ils sont déjà engagés, mais je leur ai présenté de nouvelles voies pour qu'ils puissent améliorer leur travail. Essentiellement, nous pensons que nous pouvons mener des réflexions dans le cadre de la mobilisation des financements pour redynamiser la route au Congo, mais également ils doivent réfléchir sur la manière dont ils vont maîtriser les coûts. À côté de cela, je leur ai assuré de mon soutien pour que les équipements, le matériel dont ils ont besoin, soient également renouvelés.